ملت تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, нашри муфассали барнома ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз дар барнома сулҳ арзиши умуми башарист. тоҷикистон бо ташаббусҳои сатҳи байналмилалӣ 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. бо суръати замон қадам ба фардо саноати кишвар рушд мекунад. корхонаҳои нав, ҷойҳои корӣ, технологияҳои муосир, аз истеҳсол то содирот, қувваи истеҳсол, кафолати субот. аз умқи таърих ба имрӯз ҷашни сада рамзи нур, гармӣ ва ташаббусҳои нав. дар саросари кишвар шӯълаи сунъатҳо, эҳёи оинҳои аҷдодӣ ва шодию ҳамдилӣ. истиқболи ин иди ниёгон дар ҳар гӯшаи диёр. об сарчашмаи зиндагӣ, яхмонӣ кафолати ҳосили фаровон. бо ҷамъоварии оби зимистон замин сероб мегардад, кишоварзӣ рушд мекунад ва амнияти озуқаворӣ таъмин мешавад. тадбирандешиҳои хоҷагидорон дар ин самт. аз ташхис то муолиҷа, сифат, дастрасӣ, эътимод. беморхонаҳои нав, таҷҳизоти пешрафта, табибони соҳибтаҷриба, тибби муосир, қадами устувор ба фардо. панелҳои офтобӣ, табдили нур ба барқ, сарфа ба манфиат, эътимод ба оянда, нерӯи тоза, осмони соф ва зиндагии устувор. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. тадбирҳо баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар тақвият дода мешавад. бо ин мақсад имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи 11-уми шӯрои ҳамоҳангсозии миллӣ оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши зоҳиршои Тағоймурод. ҷаласаи 11-уми шӯрои ҳамоҳангсозии миллӣ оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ таҳти раёсати раиси шӯрои ҳамоҳангсозии миллӣ оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҳоким холиқзода баргузор гардид. дар ҷаласа муовини якуми раиси шӯро, роҳбарияти вазорату идораҳо, намояндагони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, муассисаҳои олии таълимӣ иштирок намуда дар рафти он корҳои анҷомдодашуда оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар соли 2025 ҷараёни татбиқи протоколи қаблӣ ва дигар масъалаҳои рӯзмарраи соҳаи сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. таъкид гардид ки бо ташаббус ва дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мустаҳкам намудани заминаи меъёрии ҳуқуқии соҳаи сайёҳӣ як зумра санадҳои муҳим қабул ва мавриди иҷро қарор дода шуданд. таъсиси шӯрои ҳамоҳангсозии миллӣ оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ яке аз ин иқдомҳо ба шумор меравад. дар идомаи кори ҷаласа муовини якуми раиси шӯро, раиси кумитаи рушди сайёҳӣ аз натиҷаи иҷрои муқаррароти протоколи ҷаласаи 10-уми шӯро ва корҳои анҷомдодашуда дар ин самт маъруза намуданд. гуфта шуд ки тибқи маълумоти агентии омор дар соли 2025 шумораи шаҳрвандони хориҷие ки бо назардошти тамоми намудҳои мақсадҳои сафар 2,104,703 нафар
ба тоҷикистон ташриф оварданд, аз шумораи умумии мазкур 1,784,000 нафар ҳамчун сайёҳ арзёбӣ гардидааст. тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ, шумораи вуруди сайёҳони хориҷӣ дар 10 соли охир 4 маротиба ба кишвар бештар гардидааст. дар ин миён аз шумораи умумии 191 ширкати сайёҳие ки ба қайд гирифта шудааст, ҳамагӣ 20 ширкат ба ҷалби сайёҳон ба ватан машғул мебошанд. ширкатҳои боқимонда дар самти сафарбар намудани шаҳрвандони тоҷикистон ба кишварҳои хориҷа ҳамчун сайёҳ, фурӯши чипта ва дигар корҳо фаъолият менамоянд. дар идома гузориши масъулони агентии омор дар бораи таҳия ва нашри маҷмӯаи омори сайёҳӣ дар тоҷикистон бо дар назардошти ба ҳисобгирии нишондиҳандаҳои ҷалби сармояи хориҷиву дохилӣ ва ташрифи сайёҳони хориҷӣ, гузориши намояндагони вазорати маориф ва илм оид ба раванди омодасозии мутахассисони баландихтисос ва ба талаботи бозори меҳнати сайёҳӣ ҷавобгӯ ва гузаштан аз таълими миқдорӣ ба сифатӣ, гузориши муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ оид ба вазъи санитариву гигиении табобатхонаву осоишгоҳҳои кишвар, гузориши муовини раиси вилояти Хатлон оид ба рушди сайёҳӣ дар вилоят ва дигар маърузаҳо ироа ва мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар Фарҷом раиси шӯро муовини якуми сарвазири мамлакат ҷаласаро ҷамъбаст намуда вобаста ба нуқтаҳои зикргардида як зумра вазорату идораҳо ва дигар мақомотро бобати бартараф намудани монеаҳо ва рушди сайёҳӣ дар кишвар вазифадор намуд. имрӯз аз ҷониби кумита оид ба корҳои байналмилалии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттилооти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳокимаи парлумонӣ оид ба иҷрои барномаи давлатии рушди телевизион ва радио дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 баргузор гардид. таъкид карда шуд ки амалисозии барнома натиҷаи таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ба рушди телевизион ва радио мебошад. дар ин замина сатҳи техника ва инфраструктураи шабакаҳои телевизионӣ ва радиоии давлатӣ беҳтар шуда, таҷҳизоти муосир ба шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ дастрас гардид. ҳамзамон кормандон аз курсҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос гузошта малака ва донишҳои худро такмил доданд. ин раванд ба таҳия ва роҳандозии як қатор лоиҳаҳои нави телевизионӣ мусоидат намуд. иброз гардид ки татбиқи барномаи давлатӣ сифати барномаҳоро беҳтар намуда, шароитро барои таҳияи барномаҳои ҷолибу диданӣ боз ҳам беҳтар кард. ояндаи амн ҳадафи муштарак. масъалаҳои сулҳ, субут ва амният имрӯз дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор доранд. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор бо пешниҳоди 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда нақши муассири худро дар ҳалли масоили глобалӣ гузошта, ҷомеаи байналмилалиро ба ҳамкории созанда ҷиҳати таъмини ояндаи амну босаодати башарият даъват менамояд. ин ташаббуси инсондӯстона аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон пешниҳод гардида дорои аҳамияти хус барои ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. гузориш дар ин хусус. нооромиву низоъҳо дар минтақаҳои гуногуни олам, шиддат гирифтани мухолифатҳои сиёсӣ ва таҳримҳо миёни кишварҳои абарқудрат, мусаллаҳшавии бошитоб ва ҷанги сард масъалаи таҳкими сулҳу субут ва амнияти давлатҳоро дар маркази таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ гузоштааст. тоҷикистон таҳти роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ба ин самт таваҷҷӯҳи зиёд дошта, ин масъаларо пайваста дар маркази диққати ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор медиҳад. даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ки аз ҷониби тоҷикистон пешниҳоди ҷомеаи байналмилалӣ гардид, дар самти таъмини ояндаи дурахшону босаодат барои кулли башарият такони ҷиддӣ мебахшад. ин бисёр як таклифи хиратмандона ҳаст, бисёр як таклифе ҳаст ки ба башарият нигаронда шудааст, на танҳо ба мардуми минтақаи тоҷикистон. умуман президенти муҳтарами мамлакат мо ҳама вақт дар ҳошияи таърихи башар меандешанд. ҳамаи ташаббусҳошон ба ҳамин нигаронда шудааст. чӣ мубориза ба муқобили терроризми ифротгароӣ, чӣ мубориза ба муқобили гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, чӣ 6 ташаббусҳои обияшон ки ба воситаи созмони милали муттаҳид буданд ва чӣ 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. сулҳу субут барои ҳалли тамоми масъалаву мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ заминагузор буда, бо таҳкими аркони давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ки бо иродаи мардуми тоҷикистон ҳамчун ҳадафи ниҳоӣ қарор дорад, шароити созгори зиндагиро барои шаҳрвандони мамлакат
مهیا می‌سازد. در شرایط حساس و مرکب شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان و پیچیده گردیدن روند و تمایل‌های گلوبالیزاسیونی، حفظ صلح و ثبات جامعه و تحکیم وحدت ملی از جمله وظیفه‌های مقدس هر فرد محسوب می‌یابد. صلح و ثبات در تاجیکستان که با زحمت و تلاش‌های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تأمین گردیده است، مقام آن را در مقیاس جهان آوازدار نمود. بنا به تاکید متخصصان تنها با راه وحدت و یکدیگر فهمی میتوان صلح و ثبات را در جامعه استوار و استقلال کشور را محافظت و پایدار نگاه داشت. ثبات سیاسی که یکی از مسائل‌های عمده‌ترین دولت‌های معاصر به حساب می‌رود، تأمین امنیت به پیشرفت آینده آن تأثیر بی‌واسطه دارد. این آرزوی دیرینه ارمانی ملت‌های گوناگون دنیا بود و پرزیدنت محترم مملکت ما همین را درک کرده. با این واسطه تشبس همه دولت‌ها را به همگرایی، به صلح، به صلاح و به دوستی و همکاری دعوت کرد که این البته جهان آرام میکنه، جهان با ثبات میکنه، جهان به پیشرفت برای پیشرفت میبرد. زندگی آسوده و آرام هر یک عائله، عملی گردیدن نیت و آرزوی هر یک شهروند، آبادی وطن و پیشرفت دولت تنها در صورت پایدار بودن صلح و ثبات کامل امکان دارد. امروز مردم تاجیک در فضای تنج و آرام عمر به سر میبرند که این همه از سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد. محض با سهم و تلاش‌های بی‌نظیر سرور دولت محترم امامعلی رحمان، کشور ما در مدت کوتاه از جنگ تحمیلی برآمده رو به انکشاف نهاد. در تاجیکستان از روزهای اولی به دست آوردن استقلالیت با هدف وحدت و یگانگی، استواری و پایداری صلح و تأمین آینده نیک شهروندان مملکت تدبیرهای مؤثر مورد تطبیق قرار دارند. نقش پیشوای ملت در احیای تشبس‌های بین‌المللی در سطح منطقه و جهان نظررس محسوب می‌یابد، زیرا تشبس‌های بین‌المللی محترم امامعلی رحمان از جانب جامعه جهانی که برای آینده درخشان بشریت روانه شدند پشتیبانی عمیق پیدا نموده است. این تشبس اولین پرزیدنت ما نیست که درباره آرام کردن جامعه‌های گوناگون دنیا عموما برای پیشرفت کردن دنیا در روند صلح نگرانده شده است. همه 6 تشبس آبی پرزیدنت محترم مملکت من، آنها هم وقتی که در همه جا آبی آشامیدنی میرسد، ذخیره های آبی هستند، آب درست مدیریت می شود، آرام است. 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده بار دیگر صلح‌آفر و وحدت پرور بودن ملت تاجیک را برای جامعه جهانی معرفی نموده بهترین مژده برای تمام بشریت می باشد، زیرا صلح و ثبات و آرامش و آسایشتگی اساس پیشرفت، زندگی ارزنده، رشد با ثبات جامعه و والاترین ارزش‌های انسانیت محسوب می شوند. با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز تاریخ و فرهنگ تاجیک همچون میراث تمدن‌ساز در سطح جهانی معرفی می‌گردد. در این روند شهر بوستانی پنجکین نیز سهم خود را می‌گذارد. ادامه موضوع در گزارش همکارمان دلیر بزرگ. با شرافت صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان و توجه پیوسته حکومت کشور به حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، امروز ملت تاجیک همچون ملت دارای تمدن قدیمه در عرصه جهانی شناخته می شود. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حفظ یادگاری‌های تاریخی و معرفی فرهنگ ملی را همچون یکی از سمت‌های کلیدی سیاست دولتی معین نموده است. در همین زمینه شهر بوستانی پنجکین به مرکز مهم معرفی تاریخ و فرهنگ تاجیک تبدیل یافته است. امروز 6 یادگاری تاریخی این شهر به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد گردیدند که این نشانه اعتراف بین المللی مقام تمدن ملت تاجیک می باشد. یادگاری سر از اینکه تاریخ بیش از 5000 ساله دارد، دلیل روشن کشاورزی، هنرمندی، شهرسازی و روابط فرهنگی نیاگان تاجیک می باشد. در برابر آن پنجکین قدیم همچون مرکز بزرگ فرهنگی و معماری سوخت شناخته شده، دیوارنگاره‌ها و قصرهای باقی مانده از سطح بلند سند و تفکر اجتماعی سوختیان شهادت می‌دهند. از جمله دیگر یادگاری‌های شامل یونسکو می‌توان تل خمتوده، سیستم آبیاری فرمیتن، شهرک سنجرشاه و صنعت معماری خواجه محمد بشارا را نام برد که هر کدام آنها صحیفه روشن تاریخ دولتداری، شهرسازی و فرهنگ آبیاری نیاگان تاجیک را انعکاس می‌نمایند. این دستاوردها محض در دوران صاحب استقلالی امکان پذیر گردیدند. جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای می باشند که دارای میراث بسیار غنی تاریخ و
فرهنگ هستند. اگر پنجکند را مثال بیاریم، در شهر پنجکند زیاده از 300 یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی و مونومنتالی قرار دارد که امروز 6 عدد یادگاری در رویخط میراث عمومی بشری یونسکو داخل شده است که علاقه این یادگاری رو در سطح عمومی بشری یعنی در سطح بین‌المللی جهان اعتراف کرده است. با ابتکار پیشوای معظم ملت برنامه‌های دولتی در سمت احیا و حفظ یادگاری‌های تاریخی عملی شده، پنجکند به یکی از سمت‌های مهم سیاحی فرهنگی تبدیل یافته است. در برابر یادگاری‌های تاریخی، هنرهای ملی نیز در پنجکند احیا گردیدند. قبول گردیدن شهر پنجکند همچون شهر جهانی هنرمندی برای سوزنی‌دوزی بار دیگر اثبات می‌کند که فرهنگ تاجیک دارای ارزش‌های عمومی بشری میباشد. امروز تاجیکستان با تکیه بر تاریخ کهن خود و با راهبری پیشوای ملت در عرصه جهانی همچون دولت دارای تمدن باستانی معرفی می‌گردد. همه این بازگوی آن است که سیاست فرهنگ پرورانه سرور دولت نه تنها به احیای یادگاری‌ها بلکه به احیای روح ملی و معرفی شایسته ملت در عرصه بین‌المللی نگرانیده شده است. دلیری بازار، زرهونی نعمت‌الله، شهر پنجکند، اخبار. در شهر کولوب با هدف تطبیق صنعت کنونی کشور تدبیرهای مؤثر راه‌اندازی کرده می شود. در برابر به استفاده دادن یک قطار انشاءات صنعتی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در 21 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی و نصب خطهای تکنولوژی ادامه دارند. در نتیجه چاره‌بینی‌های اندیشیده شده حجم استحصال محصولات صنعتی در سال 2025 به 556 میلیون سومانی رسانیده شد. تفصیلات در گزارش نوبتی. بهسازی صفت زندگی مردم از مسائل زیر توجه مخصوص راهبریت عالی دولت می باشد. شروع از آغاز صاحب استقلال تاجیکستان در این سمت تدبیرهای مؤثر روی دست گرفته می شود. قبول استراتژی و برنامه‌های داخلدار به کاهش سطح کمبیزاتی و تامین زندگی با صفت شهروندان زمینه‌های واقعی فراهم آورد. تنها در 10 سال اخیر دو برنامه میان مهلت رشد کشور که در زمینه استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2003 قبول و تطبیق شدند، تاجیکستان را برای نائل شدن به هدف پررنگ کاهش دادن سطح کمبیزاتی نزدیک نمود. این و دیگر تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت باعث گردید که سال 2025 سطح کمبیزاتی در کشور تا 19% کاهش یابد. این در حالی است که در این مدت اهالی تاجیکستان 26% زیاد شده است. دستگیری‌ها از بخش خصوصی که بر رشد صنعت زمینه گذاشتند از عامل‌های مهم در بهتر شدن صفت زندگی مردم دانسته می‌شود. رشد ساحه در همه شهر و ناحیه‌های مملکت نظررس مشاهده می‌گردد. این روند وابستگی بازارهای داخلی را از واردات محصولات کاهش داده، دسترسی مردم را به همه گونه مال و محصولات بیشتر نمود. با رشد این ساحه که می‌تواند محرک اقتصاد ملی باشد، در شهر کولوب نیز توجه بیشتر می‌گردد. در سال 2025 حجم استحصال محصولات صنعتی در شهر با 556 میلیون سومانی رسید که این در مقایسه با سال 2024 116 میلیون زیاد میباشد. شماره کارخانه‌های صنعتی به حالت امروز 78 و استحصال محصولات وطنی مرز 132 نامگویی را عبور می‌کند. در این کارخانه‌ها بیشتر از 1100 ساکن محلی فعالیت و روزگار خود را پیش می‌برند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود که دوران از جمله کارخانه‌های فعالیتش نمونوی محسوب می‌یابد. در این کارخانه 10 نامگوی محصولات نانی و قنادی آماده و با بازارهای شهر و ناحیه‌های منطقه کولوب پیشنهاد می‌گردد. همه نمود محصولات از جانب 22 نفر بانوان هنر با طعم و صفت خوب آماده کرده می شود. من امیرا و نازنین طولی 3 سال می شود که در این کارخانه کار و فعالیت می کنم. در نزد مادرم کار را آموختم. مادرم متخصص قناد هستند. 3 سالات با تمغه که دوران توسط نقلیات مخصوص وارد بازارهای استعمالی کرده می شود. در این روند طلبات سانیتری پرراه رعایت می گردد. در شهر کولوب با استقبال تجلیل از 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 49 انشاءات صنعتی به نقشه گرفته شده. تا امروز 31 انشاءات بنیاد و مورد فعالیت قرار دارند. بانونگوی انشاءات صنعتی باز 8 کارخانه خرد و بزرگ وارد گردید. در مجموع در 21 انشاءات کارهای ساختمانی و نصب خطهای تکنولوژی جریان دارد. سال 2025 مجموع محصولات صنعتی 556 میلیون سومانی را تشکیل نمود که در قیاس با سال 2024 زیاده از 116 میلیون سومانی را تشکیل می نماید.
کارمندان ریاست агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғ дар минтақаи саноатии шаҳри Хуҷанд амали ғайриқонунии як соҳибкори инфидроидиро ки дар қорҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Иброҳимов ба истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ машғул буд ошкор намуданд. طبق арзёбии мутахассисон маҳсулоти қаннодии коргоҳи мазкур ки барои истеъмоли кӯдакон пешбинӣ шудааст баробари дар шароити ғайрисанитарӣ истеҳсол шудан ҳамзамон дар таркибаш маводи зараровар ба саломатии инсон вуҷуд дорад. ҳамкорони мо маълумоти бештар медиҳанд. саломатии миллат сарвати бебаҳо. ин матлаб барои соҳибкороне ки молу маҳсулоти ғизоии баландсифатро истеҳсол менамоянд шиёри доимӣ дар раванди фаъолият аст. аммо барои баъзе аз молистеҳсолкунандагон танҳо манфиат дар мақоми аввал қарор дорад ва дар бештар маврид чунин тоифа бо фаъолияти ғайриқонунӣ солимии аҳолиро зери хатар мегузоранд. ин ҳам бошад бо роҳи истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти пассифат дар шароити ғайрисанитарӣ инчунин бе риояи талаботи равандҳои техникӣ ки дар қонунгузории кишвар барои чунин амалкард ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст. чунин ҳолатро кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд дар фаъолияти коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Иброҳимов ки ба соҳибкор Абдувалӣ Содиқов мансуб аст дар минтақаи саноатии шимолу шарқии шаҳри Хуҷанд ошкор намуданд. ҳолати нигаронкунандаи коргоҳ. аммо соҳибкор фаъолияти истеҳсолиро дар чунин шароит ки аз ҷониби мутахассисон ғайрисанитарӣ дониста шуд солҳо инҷониб идома додааст. Содиқов Абдувалӣ Абдушарифович бо мақсади ба даст овардани даромади муфт бо роҳи истифодаи шахси дигар ҷиҳати минбаъд озод шудан аз ҷавобгарӣ барои фаъолияти ғайриқонунӣ 8 сентябри соли 2022 ба номи шаҳрванд Иброҳимов Мубинҷон Маъруфович ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Иброҳимовро таъсис дода номбурдаро ба сифати директори ҷамъияти мазкур муайян кардааст. Содиқов Абдувалӣ ба фаъолияти соҳибкории ғайриқонунӣ бо роҳи истифода бурдани шахси дигар яъне Иброҳимов Мубинҷон машғул гардида шахсан аз соли 2022 то инҷониб идоракунии воқеии молию пулӣ ва истеҳсолу содироти ҷамъияти мазкурро худаш ба амал бароварда дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд бо истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти қаннодӣ машғул гардида аз ҳисоби машғул гардан ба фаъолияти соҳибкорӣ ғайриқонунӣ 1,518,451 сомонӣ даромади махсусан калон ба даст овардааст. маҳсулоти қаннодии коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Иброҳимов асосан барои истеъмоли кӯдакон пешбинӣ шудааст. дар чунин шароит ба роҳ мондани истеҳсолот бехатарии маҳсулотро зери шубҳа қарор медиҳад. ба ин хотир намунаи маҳсулоти қаннодии коргоҳ дар озмоишгоҳҳои маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва раёсати агентии тоҷикстандард дар вилояти Суғд мавриди санҷиш қарор дода шуд. طبق خلاصه متخصصان соҳа استعمال محصولات این کارگاه میتواند سبب گرفتاری به چندین بیماری‌ها گردد. از کارگاه استحصال محصولات قنادی جدیمه ابراهیموف 40 عدد آبشسته‌ها برای تشخیص باکتریولوژی گرفته شده. از یک عدد آنها برانگیزنده‌های بیماری سیرایتی چوبچه میکروب روده دریافت کرده شد. از روی نتیجه‌های تشخیص‌های آزمایشی قسم زیادی محصولات به تشخیص فراگرفته شده برای حیات و سلامتی استعمال کننده از جمله کودکان خطرناک بوده. هنگام استعمال آن با سیرایت‌های شدید معده روده و بیماری آلرژی آورده می‌رساند. همزمان محصولات نامرئی شده برای جهت انکشاف فیزیولوژی کودک تاثیر منفی می‌رساند. وابسته به حالت مذکور نسبت صادقов عبدولی با ماده 260 قسم 1 و 209 قسم 1 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفشیت پیشکی با پرونده جنایتی مذکور ادامه دارد. همزمان حالت غیر سانیتاری فروش محصولات بدون سراغه مکان استحصال و معین نبودن ترکیب آن در بارخالته در مغازه رقم 17 در مرکز سودای نور هدایت شهر خوجند که انشاءات مذکور هم به صاحبکار انفرادی عبدولی صادقov تعلق دارد آشکار گردید. معلوم گردید که در این مغازه برابر فروش محصولات استحصال نموده کارگاه جمعیت دارای مسئولیت محدود ابراهیموف همزمان محصولات پسیفت وارداتی نیز به خریداران پیشنهاد می شود. با این مانند پایمال نمودن حقوق استعمال کنندگان را کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد در مغازه رقم 6 جمعیت دارای مسئولیت محدود خوجندمال که صاحب ملک آن پیردفس عبدالشکورов می باشد معین نمودند. وابسته به این دو حالت آشکار شده هم تفتیشات ادامه دارد.
از روی نامعلوم بودن استحصال کننده، نامعلوم بودن سنه استحصال، نامعلوم بودن طبیعتی ایلو کننده هایی که در ترکیب محصولات موجود است و اینچنین نبودن ترجمه ترکیب محصولات و اینچنین از روی از معیار بلند بودن حصه نمک‌های متال‌های وزنین به طلبات‌های رگلامنت تکنیکی جمهوری تاجیکستان، تمغه‌گذاری محصولات خوراکواری و رگلامنت تکنیکی جمهوری تاجیکستان بخطری محصولات خوراکواری نامطابق دانسته شدند. متخصصان ابراز می‌دارند که اگر در این سمت قانونشکنی‌ها برطرف شود، گرفتاری به بیماری‌های شدید معده و روده و زهرآلودشوی از غذا کاملاً از بین خواهد رفت. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر خوجند، اخبار. در سال 2025 در ساحه انرژتیکای کشور یک قطار رویدادهای مهم به عمل آمدند. 60% به انجام رسیدن کارهای ساختمانی در انشاءات بزرگ عصر نیروگاه برق آبی راغون از زمره آنها می باشند. مورد استفاده قرار دادن اقتدارهای نو و تجدید و برقرار نمودن اقتدارهای موجوده امکان داد که در سال 2025 استحصال نیروی برق در جمهوری به 23 میلیارد و 982.6 میلیون کیلووات ساعت برابر گردد و افزایش اون نسبت به سال 2024 6.5% تامین کرده شود. این نکته ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی در وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان ابراز گردید. تلفات نیروی برق به 3 میلیارد و 992 میلیون کیلووات ساعت برابر گردیده نسبت به سال 2024 3.6% کم می باشد. در سال 2025 استخراج نفت 18546 تن را تشکیل داد که نسبت به سال 2024 15% زیاد می باشد. در نشست مطبوعاتی агентии بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید کرده شد که نوبسته از تاثیر تغییرات اقلیم، کمبارشی و خشکسالی، اداره‌های دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر و ناحیه‌های کشور با 60025 استفاده برندگان آب در میدان 514925 گکتار شرطنامه طرفین خدمت آبرسانی به امضا رسانیده با آنها طبق درخواست و طلباتشان در حجم 3 میلیارد و 774 میلیون متر مکعب خدمت رسانی آب رساندند. تاکید گردید که عین زمان 5 برنامه دولتی صحابی عملی نموده. سال 2025 در دایره آنها حالت ملیارتیوی 12842 گکتار زمین‌های غیر قناعتبخش بهتر، 1426.8 گکتار زمین‌های نو از خود و 1796 گکتار زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده برقرار کرده شدند. با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های موجوده در دوره حساباتی برای تازه کردن شبکه‌های آبیاری، زهبور و سرکش‌ها و دیگر چاره‌بینی‌های داخلدار در حجم 2 میلیون و 609 هزار متر مکعب کارهای زمینی اجرا شدند. ضمن نشست مطبوعاتی کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید شد که در سال 2025 در مساحت عمومی 2 میلیون و 127.1 متر مربع خانه‌های استقامتی به استفاده داده شدند. در این دوره مکتب‌های تحصیلات عمومی برای 50805 جای، درمانگاه برای 1038 جای قبول در یک بست و مؤسسه‌های تا مکتبی برای 8385 جای مورد بهره برداری قرار گرفتند. موافق نقشه کارهای علمی و تحقیقاتی و لایحه‌کشی و جستجویی در سال 2025 از جانب واحدهای ساختاری داخلدار کمیته 28 نامگوی کارها مورد تهیه و کارکرد قرار گرفتند. طبق معلومات اموری جهت آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی به حالت 1 ینوار سال 2026 در مجموع در جمهوری 30869 انشاءات به نقشه گرفته شده است. این زمان 28011 انشاءات به استفاده سپرده شده، در 2499 تای دیگر کارها ادامه دارند. موضوع دیگر صده رمز دوستی، مهنت و احیای طبیعت. جشن صده تجسم غایه‌های نیک بشردوستانه بوده مردم را به دوستی و برادری و زحمت و آبادکاری دعوت می‌نماید. اجرای سنت‌های نیک جشن اجدادی در محفل و چرابینی‌ها و تیاری به دوره نوی موسم بهار بیانگر حفظ و گرامی‌داشت فرهنگ ملی به شمار می‌رود. ادامه موضوع در گزارش همکارانمون. با تکیه به سرچشمه‌های تاریخی و نوشته‌های عالمان و ادیبان معروف راجع به صده عقیده‌ها زیاد بوده. صده چون جشن‌های نوروز و تیرگان و مهرگان به یگان دین علاقمند نبوده، صرف جشن ملی است.
ҷашни садда рамзи асоси хуррамиву ободӣ, тандурустӣ, шодиву нишод, зудудани кинаҳо маҳсуб ёфта арзиши баланди иҷтимоӣ ва фарҳангиро ифода мекунад, ки мардумро барои омодашавӣ ба баҳор, мустаҳкам намудани ваҳдати миллӣ, муттаҳидсозии ҷомеа ҳидоят мекунад. асосан ҳама он ҷашнҳое ки имрӯз дар саросари тоҷикистон ва тоҷикони бурунмарзӣ пешвоз гирифта мешавад, таҷлил мегардад, ин ҷашнҳои табиат аст. ҷашне ки ба ягон дин, ба ягон мазҳаб, ба ягон сиёсат рабт надорад. бузургии шоҳони каёнӣ дар он аст ки ин рӯзҳоро кашф карданд. сада чуноне ки огаҳӣ дорем, дар зимистони бузург таҷлил мегардад. ин далели он аст ки нур ба тирагӣ ғолиб меояд. аллакай нур ба тирагӣ ғолиб меояд ва рӯзҳо дароз шудан мегирад ва марди деҳқон дар ин ҷашн омодагии хешро мебинад. воқеияти аслии аҳамияти иҷтимоӣ доштани ин ҷашни ниёгон яъне сада дар он таҷассум меёбад, ки бо фаро расидани ин ҷашн корҳои омодагӣ ба фасли баҳор, тоза кардани ҷӯйборҳо, шинонидани ниҳол, бунёди боғоти нав ва ба нақша гирифтани ҳосил, ки асоси пешрафти соҳаи кишоварзиро ташкил медиҳад, оғоз мегардад. ин ҷашн на танҳо мардумро ба ҳам оварда кинаҳоро аз байн мебарад, балки муҳаббату эътимод мебахшад ва онро ба василаи мустаҳкам намудани ҳамбастагии миллӣ табдил медиҳад. ҷашни сада ки таҷассумгари ғояҳои неки башардӯстона мебошад, мардумро ба дӯстиву бародарӣ ва заҳмату меҳнати софдилона даъват менамояд. сада бо риояи тамоми суннату анъанаҳои хос дар шаҳру ноҳияҳои кишвар таҷлил гардид. ҳамзамон дар ин рӯз хоҷагидорон дастовард, ниҳоли дарахтон ва тухмии зироатҳоро пешниҳод намуданд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ҷашни сада мавқеи ба худ хосро пайдо кард ва бо дастгирии пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, он дар қатори дигар ҷашнҳои миллӣ дар кишвар бо як шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифта мешавад. сокинони ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ чун сокинони сартосари шаҳру ноҳияҳои вилояту кишвар бо шодию нишоти идона ҷашни миллию мардуми кӯҳанҷашни аҷдодиву башоратдиҳанда аз дастовардҳои самарабахши солонаи кишоварзону деҳқонон, ки сада яке аз оинҳои муқаддимони мост, дар таги чанори дарвоз бо шукӯҳи хотирмон истиқбол намуданд. суфраи идонаи оростаи кишоварзон, ҳунарварону ҳунарҷӯён, шогирдони боргоҳи илму маърифат дар майдони баргузории ҷашни сада пешоруи мардум ҳамчун хони зиёфате буд, ки бо ҷалби таваҷҷӯҳи ҳар бинанда дарак аз эҳёи суннату ҳунарҳои мардумӣ таи солҳои бархурдорӣ аз шаҳди истиқлоли ватан, рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ медод. бо ворид гаштан ба базмгоҳ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз дастовардҳои ба маърази тамошогузоштаи кишоварзону ҳунармандон, толибилмони боргоҳҳои илму маърифат бо раҳоиши лаззати хоси идона дида намуда, барои рушди минбаъдаи ҳамаи самтҳои хоҷагии ноҳия, ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ ва ривоҷи ҳунарҳои мардумӣ, ба хотири ҷалби ҳарчи бештари таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардони дохилию хориҷии кишвар маслиҳатҳои судбахшу салоҳандешона доданд. дар тантанаи иди ватан қайд гардид, ки ҷашни сада миёни ҷашнҳои аҷдодии мо мақому манзарати ба худ хос дошта, бо баҳрамандӣ аз вуҷуди пурбаракату ганҷҳои пайвастаи пешвои муаззаму файзпарвари миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав бо ҷилои тозаву назарабо эҳё гардидааст ва ҳамасола дар кишвар бо шукӯҳи тоза ҷашни сада баргузор мегардад. аз ташрифи қадам арзонӣ доштани ин оини аҷдодӣ, сокинони ноҳияи дарвоз шодмонӣ дошта, таи 50 рӯзу 50 шаб бо нишоту шодии фараҳбахш фарорасии сада, ҷашни башоратдиҳанда аз бедоршавии табиат, оғози кишту кор ва сардӣ ба гармӣ расидан, заминҳои дар ихтиёр доштаро ба давраи кишту кори баҳорӣ омода месозанд ва ба умед ба фардои нек пай ободию шукуфои гомҳои устувору бобарор мегузоранд. дар ин тантанаи идона идея аз кишоварзону фаъолон ва ҷавононе ки дар озмуну олимпиадаҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат варзиданд, бо ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мушарраф гардиданд. дар фарҷом барномаи консертии бахши фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳои хоси идона анҷомбахши ин ҷашни аҷдодӣ буду бо гиромидошти суннатҳои милливу мардумии хушу хотирмон анҷом пазируфт.
جشن سده که از قدیمترین و پرشکوهترین سنه‌های تاریخی ملت تمدن‌آفر تاجیک محسوب یافته، پیدایشش به دوره شاه هوشنگ راست می‌آید، در شهر سرافشان بوستانی در سطح بلند تجلیل کرده شد. در این روز فرح و شادی با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سرافشان و مسئولین و متخصصان تشکیلات و مؤسسه‌های اقتصادی و اجتماعی با شکرگزاری از سیاست پیشگرفته داخلی و خارجی رهبریت عالی مملکت و دستاوردهای استقلال دولتی، محصول دستان خویش را از قبیل کارتوشکا و سبزی، غله‌دانگی، عسل، میوه‌جات، خوراک‌های ملی، کنده‌کاری و کلالگری، گچکاری و چیتگری و چکن و اطلس پیشکش شرکت کنندگان جشن ملی و مردمی سده گذاشتند. حصه کشاورزان و خواجگیداران شهر در تامین امنیت غذایی مملکت و رشد ساحه کشاورزی نظررس است. با زحمت صافتیلانه دهقانان در سال 2025 68118 تن کارتوشکا، 155821 تن سبزیجات، 78000 تن پیاز، 39509 تن انگور و 19518 تن میوه‌جات استحصال کرده شد که نشاندادهای مذکور در مقایسه با سال 2024 به طور نظررس زیاد است. گفته شد که جشن سده تاریخی قدیمه داشته، محض طبق دستگیری و غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نو احیا و اعتبار بین المللی پیدا کرد. در انتهای چاره‌بینی بخشیده به جشن سده از روی 10 نمونه خواجگی دهقانی بهترین، کارتوشکا پرور، سبزیجاتکار، پالیزی پرور، باغبان، غله‌کار، نهال پرور، چارودار و مکانیزاتوری بهترین با افتخارنامه‌ها و تحفه‌های قدردانی کرده شدند. سپس بزم جشن سده را سرود و ترانه‌های به وصف جشن‌های چهارگانه تاجیکان، سده، نوروز، تیرگان و مهرگان بخشیده صنعتکاران بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر جذاب و خاطرماند گردانید. تجلیل جشن‌های تاریخی خاصه سده اهمیت مهم تربیوی و وطندوستی دارد. سده یکی از جشن‌های باستانی ملت تاجیک به شمار می‌رود. جشن سده از آماده شدن زمین برای کشت و کار، نزدیک شدن بهار و آمدن نوروز سال نو اجدادی بشارت می‌دهد. به استقبال جشن سده در دانشگاه ملی تاجیکستان همایش علمی و فرهنگی تحت عنوان سده رمز فرهنگ ملی تاجیکان برگزار گردید. پیش از آغاز چهاره‌بینی در صحن دانشگاه گل و بوته‌های آرایشی و موسمی، نهال درختان میوه‌دهنده، آلات کاری کشاورزی، تخم زراعت، هنرهای مردمی و دیگر محصولاتی که افادهگر سنت و ارزش‌های جشن سده میباشند به نمایش گذاشته شد. در همین جا همچنین دستاوردهای علمی و تعلیمی محققان دانشگاه معرفی گردید. تاکید شد که جشن سده از جمله رسم و آیین‌های اجدادی میباشد که از دوران خیلی قدیم به ما میراث مانده، با جشن‌های دیگر ملیمان به خصوص نوروز بین‌المللی ارتباط قوی دارد. در ادامه همایش محققان با معروضه‌ها در موضوع بنیاد نهادن جشن سده در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، سده جشن قدیمی تاریخی و تجلیل جشن سده و جنبه‌های علمی آن برآمد نمودند. گفته شد که سده از دوره‌های باستانی جشن زمستانی اجدادی ما شمرده میشد. در قطار نوروز، مهرگان و تیرگان در فرهنگ ملت کهن بنیاد تاجیک مقام و منزلت شایسته دارد. امروز جشن سده چون پدیده فرهنگی اصیل اجدادی به یک جزء جدای ناپذیر خودشناسی و افتخار ملی با شکوه و شهامت خاص جشن گرفته می شود. یکی از عامل‌های گرفتن حاصل بلند این شدگار تیرماهی توسط تراکتورهای تسمه چرخ میباشد. به گفته متخصصان ساحه، شدگار تیرماهی ماه‌های نوامبر و دکامبر گذرانیده شده. این عامل کارکرد با صفت خود را به وجود می‌آورد. گزارش در این خصوص. تامین امنیت غذایی از هدف‌های پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، استفاده ثمرناک زمین از جانب خواجگیداران مورد توجه خاصه قرار می‌گیرد. با گردش کشاورزی وارد کردن زمین، بهگردانیدن حالت ملیوراتیوی با مقصد بلند برداشتن حاصلناکی و سهمگذاری بیشتر در تامین امنیت عضوقواری مملکت هدف اساسی کشاورزان میباشد. از این رو کشاورزان ولایت ختلان توسط به راه ماندن مشورت و سمینارهای آموزشی با اشتراک متخصصان ساحه کشاورزی چنین طلبات و نازکی‌های کار خواجگیداری را از خود می‌نمایند. متخصصان ساحه کشاورزی ابراز می‌دارند که بارش برف در موسم شدگار بسیار با منفعت بوده، میدان‌های کشاورزی که قبلا شدگار خوشصفت گذرانده شدند زمینه خوب برای کشت پنبه‌دانه محسوب می‌یابد، زیرا سردی حشرات ضرررسان را از زمین نیست کرده خاک را برای سبزش و نشأونمای دلخواهی زراعت مطابق می‌گرداند. ما باید دانیم که هر یک زراعت طلبات غذا بوی چند کیلوگرم است. از اینجا معلوم می‌شود که سالهای پیش معلوم کردند که مقدار آزادناکی در خاک‌های میانه‌ای که غذاناکیشان تا 1% آزاد دارد،
در این گونه خاک‌ها البته مقدار معین معلوم کرده شده است که از 180 تا 250 کیلوگرم ماده نیتروژنی دادن لازم و 180 تا 200 کیلوگرم فسفر دادن لازم و 60 کیلوگرم تا 70 کیلوگرم کالی دادن لازم است. یخابمونی و یخجفت از عامل‌های نگهدارنده نمی زمین به حساب رفته به منفعت کار دهقانان میباشد. در برابر این متخصصان برای استحصال محصولات از نگاه اکولوژی تازه استفاده نوری‌های ارگانیکی، بیوگوموس، بیونوری بهار و دیگر ویتامین‌ها را توصیه می‌دهند. در همین شب و روز کشاورزان و خواجگیداران ولایت ختلان از تمام امکانات مقصدناک استفاده برده شودگار زمین، آماده نمودن میدان‌های کورم و در مجموع اگروتکنیکای کشت و پرورش را به کار برده ایستادند تا اینکه با گرفتن حاصل فراوان سبد استعمالی کشور را غنی گردانند. در شهر خوجند تصمیم گرفته شده است که 6 نامگوی محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده به بازار برآورده شود. تفصیلات بیشتر در گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. تأمین امنیت عضوخواری و دسترسی اهالی به غذای سالم یکی از هدف‌های استراتژیک حکومت مملکت محسوب یافته. در این ردیف قانون جمهوری تاجیکستان درباره تأمین نمودن دسترسی اهالی با محصولات غذایی غنی گردانیده شده قبول و مورد تطبیق قرار دارد که هدف مذکور با راه غنیگردانی محصولات خوراک، پیشگیری از نارسایی میکرونوترینت‌ها در جسم انسان، بیماری‌های گوناگون، پیشگیری فوت مادر و کودک و افزون نمودن درازعمری انسان میباشد. بهره اجرای هدف مذکور در شهر خوجند ولایت سوغد از طرف مؤسسه دولتی رشد صاحبکاری در ساحه کشاورزی در دایره لایحه برند برداشتن استواری کشاورزی در یک جایگاه با تشکیلات جمعیتی مشورت رسانوی با صاحبکاران، مسئولین کارخانه‌های صنعتی، متخصصان ساحه تندرستی، روزنامه‌نگاران در موضوع غنیگردانی محصولات خوراکواری و نگهداشت سالمی اهالی مشورت دایر نموده در آن راه و واسطه‌های اجرای کار، حفظ سلامتی اهالی، اهمیت غنیگردانی محصولات خوراکواری نظر و اندیشه‌ها بیان داشتند. در جمعیت سامعین نمک اشت برای غنیگرداندن غذا ما به 1 تن نمک 50 گرم یودیت کالی اضافه میکنیم. یعنی که در کارخانه ما برای اضافه نمودن یودنوکنی نمک همه شرایط ها مهیا شده است. تا امروز ما برای غنیگرداندن محصولات های ارد گندمین یکچند چاره‌بینی ها را به اتمام رساندیم. یکی از آنها این یعنی وصف نمودن دزاترها در خود استحصالات میباشد. تاکید گردید که غنیگردانی محصولات خوراک اساساً در 6 نامگوی محصولات ارد گندم، نمک آشی، شربت میوگی، آبهای تشنگی شکن، محصولات شیرین، نانی و قنادی پیش بینی شده. کارخانه‌های کارکرد غله، استحصال کنندگان محصولات خوراک و شرکت‌های وارد کننده پیش از پیشنهاد محصولات باید غذاناک‌گردانی محصولات را موافق استانداردهای تکنیکی غنیگردانی و تمغه‌گذاری نمایند. طول سال‌های زیاد از طرف کارخانه‌های کارکرد نمک آشی یعنی که قدم یکم اجرای قانون مذکور یعنی یادنوکنی نمک آشی که برای برطرف نمودن جوهر در ارگانیسم خود اهالی هست به راه مانده شده است و از روی اون مانیتورینگ هایی که وزارت تندرستی میگذراند خیلی به قیدگیری کسلی جوهر کاهش یافته است که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تمام اون امتیازها و امکانیت‌ها فراهم شده است که ما همچون صنعتچیان در کارخانه‌های صنعتی آن را تطبیق نماییم. وابسته به خود این مسئله فوند گردشی پریمیکس نیز تشکیل کرده شد و ما فکر میکنیم که این سال ما به خیلی یک موفقیت‌های کلان نیز نائل میگردیم. از جانب متخصصان ضمن تحلیل اهمیت غنیگردانی محصولات خوراکواری تاکید گردید که در نمک آشی استفاده یاد حالت‌های نامعتدلی فعالیت غدود سپرشکل را در جسم انسان پیشگیری می‌نماید و در مواد خوراکواری هنگام استحصال علاوه پریمیکس مجموع ویتامین و مینرال‌ها، میکرونوترین‌ها که احتیاجات جسم انسان به آهن و یود زیاد است تامین نموده باعث سالم نگاه داشتن انسان از بیماری‌ها می‌گردد. از این رو در همایش غنیگردانی محصولات خوراکواری در سالم نگاه داشتن جامعه ضرور ارزیابی گردید.
پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری حجت مهم و راهنمایی است که با رشد منبع تمام ساحه‌ها مساعدت می‌نماید. گزارش‌هایم کرونمون ادامه بخش این موضوع است. در خدمات ضدانحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد آموزش نکته‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی کشور همایش آموزشی برگزار گردید. ابراز گردید که مسائل وابسته به پیشگیری حالت‌های انحصاری، تامین رقابت آزاد، حفظ حقوق استعمال کنندگان و تکمیل زمینه حقوق سیاحت در پیام سرور دولت موقع خاص دارند. در این زمینه تاکید شد که فعالیت منبع خدمات ضدانحصاری باید با در نظر داشت دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان باز هم تقویت داده شود. همزمان در جریان همایش وابسته به اجرای وظیفه‌های در پیام ذکر شده баланд бардоштани сатҳи масъулияти кормандон, истифодаи самараноки технологияҳои муосир ва ҳамкории зич бо дигар сохторҳои давлатӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. иштирокчиён иброз доштанд ки омӯзиши ҳамаҷонибаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти минбаъда ва татбиқи самараноки сиёсати давлатӣ дар соҳаи зиддинҳисорӣ аҳамияти муҳим дорад. дар анҷоми ҳамоиш таъкид гардид ки кормандони хадамоти зиддинҳисорӣ минбаъд низ ҷиҳати татбиқи саривақтӣ ва бо сифати дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми кӯшишу имкониятҳоро равона хоҳанд кард. با مقصد شرح و توضیح پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تالار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه دیوشتیج چورابینی سودمند دایر گردید. در جمع آمد مذکور نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان به نورسان و جوانان سعادتمند دوران صاحب استقلالی اظهار نمودند که در نظام دولتداری کشور پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حجت مهم رسمی، برنامه مشخص دولتی و راهنما و راهنشانده محسوب یافته، محک اساسی آن و بهتر ساختن سطح نیکوحوالی ساکنان و مکمل گردانی انفراستراکچور شهر و ناحیه‌ها روانه گردیده است. محض دستگیری و راهنمایی‌ها و سیاست خیرتمندانه سرور دولت است که امروزها نورسان و جوانان در همه سمت پیشگامی ظاهر نموده در آباد و زیبا و خرمگردانی یک گوشه وطن سهمی ارزنده گذاشته ایستادند. در فرجام همایش مذکور یک عده جوانان لیاقتمند با افتخارنامه و تحفه‌های ارزشمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیج سرفراز گردانیده شدند. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر وحدت با اشتراک نمایندگی از پروکراتورای شهر، آموزگاران، پدر و مادران و نسل آینده‌ساز کشور جهت آموزش پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان واخوری‌های سودمند برگزار گردیده ایستاده است. ابراز گردید که در مؤسسه‌های تعلیمی باید کاری سازمان‌های تربیوی و سازمان‌های جوانان خوب به راه مانده شود. همچنین همکاری پیوسته پدر و مادر با مکتب در تربیت درست نسل جوان نقشی بارز خواهد گذاشت. کارمندان مقامات پروکراتورا در شهر وحدت طبق نقشه دایر نموده جهت رسانیدن محتوای پیام آینده‌ساز پیشوای معظم ملت چنین واخوری و چاره‌بینی‌ها را با اهل جامعه پیوسته راه‌اندازی می‌نمایند. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر نو با اشتراک نمایندگان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان وابسته به شرح نکته‌های مهم پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجلس برگزار گردید. تاکید گردید که سرور مملکت در پیام نوبتی خود به مجلس عالی کشور نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. تاکید نمودند که نوبسته از مشکلات جهانی تاجیکستان رشد استوار اقتصادی را تامین نموده سطح نیکوحوالی تدریجاً بهتر گردیده است. برآمد کنندگان همایش مذکور ابراز داشتند که یکی از نکته‌های مهمی که در پیام پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید یافت این تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و بالا بردن حس وطندوستی شهروندان میباشد. از اهل تالار دعوت به عمل آورده شد که وابسته به این مسئله در محل میان اهالی کارهای فرماندهی گذرانده ساکنان را برای آبادکاری و سازندگی و زحمت صادقانه بهره رشد و پیشرفت وطن عزیز خویش هدایت نمایند. در فرجام مجلس نمایندگان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند که هر یک ساکن کشور باید پیش از همه به قدر صلح و ثبات پایدار برسد و برای تحکیم بخشیدن پایه‌های استقلالیت دولتی کشور عزیزمان سهم ارزنده خود را گذارد.
маркази ташхисиву табобатии Мадади Акбар ба фаъолияти дуюмин филиали худ оғоз намуд. Намояндагии ин марказ дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ифтитоҳ гардид. Дар маркази тозабунёд табибони дорои дониш ва таҷрибаи баланди касбӣ бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ ба мардум хизмат мерасонанд. 15 соли фаъолият, нуфуз ва эътибори маркази ташхисиву табобатии Мадади Акбарро дар дохилу хориҷи кишвар афзун намуд. эътимоди мардум ба натиҷаҳои ташхис ва муолиҷаи дақиқ дар Мадади Акбар зарурати таъсиси филиали навбатӣ дар Душанберо ба миён гузошт. Намояндагии Мадади Акбар дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт бо иштироки роҳбарияти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ифтитоҳ шуд. Ҳама намуди хизматрасонӣ аз ҷумла ташхиси ултрасадо, маҳси обӣ ва барқӣ, нуриҳои ултрабунавш, табобати сутунмуҳра, дорогузаронӣ, физиотерапия ва дигар шакли хизматрасонӣ ба ҳар муроҷиаткунанда бо истифода аз таҷҳизоти тиббии насли нав расонида мешавад. аз лиҳози лавозимоти тиббӣ ягон мушкиле надорем. мо бояд фақат чӣ кор кунем? Дар сатҳи баланд ба мардуми худ хизмат расонем. ташхис ва муолиҷаи беморон дар филиали нави Мадади Акбар бо ҷалби 20 корманди соҳа бо шумули номзадҳои илми тиб роҳандозӣ шудааст. вуруд ва насби муосиртарин дастгоҳҳои соҳавӣ дар филиали маркази ташхисиву табобатии Мадади Акбар раванди муоина ва муолиҷаро беҳтару хубтар намуд. Скажи нам, больно было? Не больно было. Спасибо. намояндаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз намудани нуқтаи нави хизматрасонӣ дар пойтахтро нишони рушди дар заминаи таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати хуби хизматрасонӣ ба мардум унвон намуд. пешниҳод шуд ки бо истифода аз ин шароиту имконот барои донишҷӯёни риштаи тиб маркази таълимӣ таъсис дода шавад. донишу таҷрибаи ҳайати кормандон ва истифода аз муосиртарин дастгоҳу лавозимоти соҳавӣ барои омода шудани табибони соҳибтахассус дар оянда замина мегузорад. маркази ташхисиву табобатии Мадади Акбар дар заминаи ҳамкорӣ бо кишварҳои дар самти тиб рушд ёфта аз ҷумла Амрико, Русия ва Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ташаккули донишу таҷрибаи кормандон хизматрасонӣ ба мардумро беҳтар менамояд. қадамҳои устувор дар рушди соҳаи тандурустии кишвар дар шаҳри Бохтар бо мақсади рушди соҳаи тандурустӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббӣ ва фароҳам овардани шароити муосири ташхису муолиҷа тадбирҳои муҳим амалӣ гардида муассисаҳои тиббӣ бо таҷҳизоти нави пешрафта ва технологияи муосир таъмин мегарданд. шарҳ дар ин хусус. тандурустӣ яке аз самтҳои муҳими соҳаи иҷтимоии кишвар дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳи хоса дошта, дар доираи марҳилаи нави рушд солҳои охир тавассути бунёди иншоот ва ворид намудани дастгоҳу таҷҳизоти муосир дар шаҳри Бохтар шароит ба талабот мутобиқ мешавад. бо татбиқи барномаҳои давлатӣ, дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва талошҳои шабонарӯзии кормандони тиб, сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар шаҳр пайваста беҳтар шуда истодааст. барномаҳои давлатӣ оид ба рушди ҳукумати электронӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва истифодаи технологияи муосир дар идоракунии давлатӣ маҳз бо сиёсати дурбинонаи сарвари давлат роҳандозӣ гардидаанд. алал хусус дар муассисаҳои кати шаҳри Бохтар аз соли 2025 то ин ҷониб барои рақамикунонии соҳа корҳое ба анҷом расидааст. татбиқи заминаи моддию техникии муассисаҳои тиббӣ зери таваҷҷӯҳ қарор дорад. аз ҷумла дар соли 2025 ба беморхонаи марказии шаҳри Бохтар як қатор таҷҳизоти нави ташхисӣ ва табобатии замонавӣ ворид карда шудаанд. ин таҷҳизот барои ташхиси барвақтии бемориҳо, гузарондани амалиётҳои мураккаб ва беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба беморон мусоидат намуда, имконият фароҳам овардаанд ки самтҳои хизматрасонӣ ба муроҷиаткунандагон бештар шавад. солҳои пеш беморонро барои санги гурда ё барои санги найчаи пешобдон ҷарроҳиҳои кушода гузаронда мешед ки ин муҳлати сиҳатшавии беморонро дароз мегардонад. ҳозир хушбахтона бо ворид шудани таҷҳизоти нави эндовидеоурологӣ мо метавонем беморонро бе буриши пӯст гузаронда дар муҳлати 1-2 ё дери 3 рӯз ба хона рухсат диҳем ки ин муҳлати корношоямии беморонро ниҳоят кам мегардонад. беморхонаи марказии шаҳри Бохтар имрӯз яке аз муассисаҳои калони минтақавии тиббӣ ба ҳисоб рафта, на танҳо ба сокинони шаҳр, балки ба аҳолии ноҳияи Кушониён, Вахш ва дигар ноҳияҳои атроф хизмати саривақтӣ мерасонад. муроҷиати пайвастаи сокинони минтақа ба ин беморхона шаҳодат аз эътимоди мардум ба сатҳи хизматрасонӣ ва маҳорати касбии табибон мебошад. имкониятҳои рушди минбаъдаи соҳаи тандурустӣ дар шаҳри Бохтар
пеш аз ҳама ба ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ, тавсеяи хизматрасониҳои ташхисӣ, ҷалби мутахассисони ҷавон ва таҳкими ҳамкориҳо бо муассисаҳои тиббии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ вобаста мебошад. Инчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ ҷиҳати пешгирии бемориҳо ва тарғиби тарзи ҳаёти солим самти муҳими фаъолият боқӣ мемонад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри бохтар, ахбор. бо дастгириҳои ҳукумати кишвар дар шаҳри Конибодом ба рушди соҳаи тиб, беҳдошти таъминоти муассисаҳои тиббӣ бо таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, бобати такмил додани донишу малака ва маҳорати кормандони соҳа тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда мешавад. дар шаҳри Конибодом ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва ба талаботи муосири хизматрасонии тиббӣ мувофиқ намудани фаъолияти муассисаҳои тандурустии шаҳр тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мешаванд. Бояд тазаккур дод ки солҳои охир соҳаи тандурустии шаҳр аз ҷумла беморхонаи марказӣ ба таври назаррас рушд меёбад. Пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои соҳа пайваста мустаҳкам гардида сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ беҳбудӣ меёбад. Ахиран дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолиятии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморхонаи марказии шаҳр шӯъбаҳои ҷарроҳии кӯдакона, амрози навзодон, шӯъбаи таваллудхона ва беморхонаи бачагонии шаҳрӣ таъмиру азнавсозӣ ва бо таҷҳизоти муосири ташхисию табобатӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بیمارخانه کودکانه شهر با پررنگی خوشصفت از تعمیر برآورده شده با تجهیزات‌های معاصر تجهیزانیده شد. جواباً به این غمخوارها ما طبیبان کوشش میکنیم که به مردم کانبادان به مردم خلقمان از صدق دل خدمت میکنیم. бояд гуфт ки дар солҳои пеш таъмирталаб будани иншоот ва норасоии дастгоҳу таҷҳизоти ташхису табобат мушкилоти асосии табибон ва дигар кормандони беморхонаи марказии шаҳр ба ҳисоб мерафт. аммо дар давоми 2-3 соли охир аксари иншооти беморхонаи марказӣ таъмиру навсозӣ карда шуд. дар ин баробар дастгоҳу таҷҳизоте ворид карда шуд ки дар гузашта ба он ниёз бештар буд. фароҳамсохти шароити созгору заминии хуби моддӣ техникӣ имкон медиҳад ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ низ беҳтар гардад. ҳамин зайл кормандони беморхонаи марказии шаҳри Конибодом баҳри амалӣ намудани барномаҳои солимӣ нерӯи худро дариғ надошта кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар нигоҳдории сиҳатии мардум саҳми арзанда дошта бошанд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Конибодом, Ахбор. бо афзоиши талабот ба нерӯи барқ ва ҳифзи муҳити зист, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия бахусус панелҳои офтобӣ аҳамияти бештар пайдо мекунад. оид ба ин масъала дар шаҳри Ҳисор аз ҷониби намояндагони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. истифодаи панелҳои офтобӣ махсусан дар минтақаҳои офтобии кишвар хеле самаранок аст. он метавонад манбаи устувори нерӯи барқ барои хонаҳо, муассисаҳо ва ҳатто корхонаҳо гардад. ин таъкидҳо зимни гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар шаҳри Ҳисор миёни истифодабарандагони нерӯи барқ аз ҷониби масъулини агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ таъкид гардид. ҳамчунин гуфта шуд ки истифодаи панелҳои офтобӣ на танҳо хароҷоти нерӯи барқро коҳиш медиҳад, балки ба кам шудани ифлосшавии муҳити зист низ мусоидат менамояд. бисёре аз сокинони шаҳру деҳоти Ҳисор аллакай ба истифодаи ин технология рӯ оварданд. бахусус сокинон дар деҳаи Боғистони ҷамоати деҳоти Сомон бо дарки масъулияти баланд ва дар посух ба даъвати роҳбарияти олии кишвар истифодаи панелҳои офтобиро ба роҳ монданд. ба гуфтаи сокинон баъди насби панелҳои офтобӣ хароҷоти моҳонаи нерӯи барқ ба маротиб кам шудааст. корҳои фаҳмондадиҳӣ бо мақсади роҳандозӣ намудани ин тадбир миёни якчанд корхонаву ташкилоти шаҳри Ҳисор низ гузаронида шуда, ҳамчунин ба масъулини идораҳо маводҳои иттилоотӣ тақсим гардид.
бар асари сӯхтор дар яке аз меҳмонхонаҳои Фаронса 4 нафар осеб дида 300 каси дигар ба ҷои амн кӯчонида шуд. Дар садамаи нақлиётӣ дар Румыния 7 нафар мухлиси дастаи футболи юнон ба ҳалокат расид. Шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар Фаронса дар меҳмонхонаи Грэнс Элпс сӯхтор ба амал омад. Дар натиҷа 4 нафар аз дуди сӯхтор ҷароҳатҳои сабук бардошта, 300 нафари дигар ба ҷои амн кӯчонида шуд. Тақрибан 100 нафар оташнишонон ва 60 адад техникаҳои махсус ба ҷои ҳодиса сафарбар гардиданд. Сабаби ба амал омадани сӯхтор то ҳол маълум нест. Тафтишот идома дорад. дар Португалия тӯфони Кристин ба амал омад. Дар натиҷа 3000 нафар осеб диданд. миёни осебдидагон 2 нафар бо ҷароҳатҳои вазнин ба ҳалокат расиданд. афтидани дарахтон дар роҳҳои мошингард ба ронандагон мушкилӣ эҷод намуд. дар баъзе минтақаҳои кишвар сокинон бебарқ монданд. бар асари ин тӯфони шадид дар баъзе минтақаҳо мактабҳо то муддате баста боқӣ мемонанд. тибқи иттилои хадамоти ҳолатҳои фавқулода зимни бартараф кардани корҳои бартарафсозии офати табиӣ техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар натиҷаи суқути ҳавопаймои мусофирбар 15 нафар дар Колумбия ба ҳалокат расиданд. тибқи иттилои мақомот алоқа баъд аз 12 дақиқаи парвоз гум шудааст. суқути ҳавопаймо дар як минтақаи кӯҳии Колумбия ба қайд гирифта шудааст. мақомот мегӯяд ки ҳавопаймо пурра хароб гардидааст. сабабҳои садама то ҳол маълум нест. тафтишот идома дорад. дар Румыния бар асари садамаи нақлиётӣ 7 нафар ба ҳалокат расида, 3 нафари дигар осеб диданд. дар микроавтобус мухлисони ҷавони футболи юнон қарор доштанд. сабаби ба амал омадани садама бархӯрдани микроавтобус ба як мошини боркаш мебошад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хонобод бошед.